در دنیای من هستی ولی دنیا نمیداند. تویم دریا دلی کردی یگان دریا نمیداند. غمم را میخوری هر دم غمت را میخورم من هم. چونین غمخوارگی دنیای بی‌پروا نمیداند. من از آن عشق پنهانی که بین ماست میدانم که عالم این چونین عشق و تمنا را نمیداند. خطاکار است خود دنیا خطای ما و تو از اوست ولی او سبک اصلاح خطاها را نمیداند. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران برنامه آفتابباران، با معنی های جالب باز هم مهمان خانه شما هستیم. مهمان امروزی برنامه ما نامزد علم های فیلولوژی، ادبیات شناس، مطربه مولانова هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. سلامت باشید. استاد، ما میخواستیم که در برنامه امروزه یکی از شعرهای استاد لایق را شرح و تفسیر نموده معناهای دامنه‌دار آن را به بینندگان ما گشاده میدادید و برای ما بسیار جالب بود که شما کدام شعر و یا غزل را انتخاب کردید. تشکر گلحیا جان. برای برنامه امروزه من یکی از شعرهای استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی ارچه را انتخاب کردم. سبب در چی بود؟ این کدام خصوصیت خاصی این شعر شما را وادار کرد که از معناهای نازک آن بینندگان واقف کردند؟ چنانیه که معلوم است تمثال درخت از ادبیات عهد باستان تا امروز در اشعار شاعران فارس و تاجیک نقش بسیار مهم دارد. هنوز در اسطوره‌های باستان از دو سرو یاد می شود که تخم آنها را زردشت از بهشت آورده بود و یکی را در قریه کشمر و دیگری را در فریومد بکاشت. وقتی آن درختها تناور شدند، هر درخت یک خصوصیت خاص خود را پیدا کرد. مثلا طبق فرهنگ اساطیر محمد جعفر یاحقی، سرو کشمر همین خیلی خصوصیت داشت که در پایان آن میتوانست 10,000 گوسفند جا گیرد. یعنی اون خیلی تناور شد، خیلی بلند قامت افراخت و مردم به این درخت بسیار اعتقاد پیدا کردند. درخت دوم، درخت فریومد، این درختی بود که هر پادشاه را اگر نظر به آن می افتاد در همان سال به او نکبت می رسید، یعنی او به بدبختی گرفتار می شد. بغیر از این درختان ما می دانیم که در عهد باستان اولین مناظره در زمینه درخت نوشته شده است و درخت اسوریک نام دارد که من فکر می کنم تمام تماشابینان ما از آن درخت آگاه هستند. زیرا آن در کتاب تعلیمی ادبیات تاجیک موجود است. همین عنعنه به ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک هم بگذشت. بغیر از سه درختی که من گفتم، باز درختانی دیگر، درخت توبا، درخت زیتون، درخت انار و سیب و انجیر باز در ادبیات کلاسیکی علاوه شدند و شاعران ما در اشعارشان از همین تمثال درخت بسیار معنی های بلند آفریدند با همین تمثال ها. خب وقتی که ما به ادبیات دوره نوین توجه میکنیم، یعنی از پایان آخر عصر 19 و تا امروز توجه میکنیم، میبینیم که همین سنت استفاده درخت در اشعار تمام شاعران موجود است. مثلا اگر به اشعار استاد فرزانه توجه کنیم، میبینیم که در اشعار استاد فرزانه درخت سیب و خرما و انجیر و حتی یک شعر دارند با نام سرو کشمر. یعنی تمام نمود درخت ها رو میتوانیم از اشعار فرزانه پیدا کنیم. وقتی که من کلیات استاد لایق را ورق‌گردان کردم، توجه مرا محض نام همین درخت ارچه بکشید. من فکر کردم که راستی تا آن وقتی که با همین شعر شناس نشدم،
дар ашъори дигар шоирон дарахти арчаро надида будам ба ҷуз адабиёти бачагона албатта. ва ман кӯшиш кардам ки ҳамон маъние ки устод лоиқ дар заминаи ҳамин дарахт гуфтан, ҳамин чизро барои тамошобинон шарҳу тафсир диҳем. бошад. марҳамат устод. арча дар кӯҳ варо на боғбон биншондааст, на об ба вай додаю на парвардааст. яъне инҷо шоир гуфтан мехоҳад ки дарахти арча ин хеле ки мо медонем як дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз аст ки асосан дар кӯҳҳо мерӯяд. устод лоиқ гуфтан мехоҳад ки дарахти арчаро дар кӯҳ касе намешинонад ва онро парвариш намекунад. арча худрӯй аст, аз байни замини сахт, байни сангҳо худаш сар мекашад. вале аҷоиботи он дар он аст ки вай бепарвариши ягон нафар худаш сар меафрозад, бузург мешавад ва ҳамеша сабз аст. хуб дар байти дигар мегӯяд: ҳайрат бибарад маро ҳамеша ёрон, ин гуна чӣ қувва бехазонаш кардааст. шоир мегӯяд ки ман дар ҳайрат ҳастам вақте ки дигар дарахтонро мардум менишонанд, ниҳолҳоро албатта онро нигоҳубин мекунанд, вале сабз намешаванд. вале баъзе аз онҳо сабз намешаванд, чун аз нигоҳубинаш боғбон даст кашид, ҳатман он хушк мешавад. яъне онҳо ба нигоҳубини ҳамешагӣ ниёз доранд. аммо арча дар ҷои сахт, дар ҷое ки санг аст мерӯяд ва он тановар мешавад, бузург мешавад ва ҳамеша сабз аст ва мегӯяд ки ман ба ҳайрат меоям ки ин чӣ гуна қувва аст, чӣ гуна қуввае ҳаст ки ҳамин арча аз дигар дарахтон фарқ мекунад. вақте ки мо ба адабиёти мардумӣ таваҷҷӯҳ мекунем, мо мебинем ки дар бораи арча ривоятҳои гуногуне ҳастанд. масалан, як ривояте ҳаст ки дар он омадааст ки худованд ба воситаи зоғ барои инсон оби ҳаёт мефиристад, то ки инсон умри ҷовидонӣ бинад. азбас ки роҳ хеле дуру дароз буд, зоғ болои дарахти арча менишинад ва вақте ки даҳонашро боз мекунад, об ба болои арча мерезад ва гӯё ки ана ҳамин ҳамеша сарсабз будани арча маҳз тавассути оби ҳаёте ки худованд ба инсон аслан ирсол карда буд, сурат гирифта бошад. хуб устод, дар ҳамин шеър то чӣ андоза масъалаи ҳастӣ инъикос шудааст? мехостем дар мисраъҳои поёнӣ низ бо шарҳҳои пурратар ба бинандагони гиромии мо ақидаҳои худро баён мекардед. хуб, албатта инсоният аз азал то имрӯз ба суоли зиёде мехоҳад ҷавоб гирад ва устод лоиқ яке аз шоироне ҳастанд ки ба тамоми аҷрому ақсоми табиат бо назари моҳиятҷӯёна нигоҳ мекунанд. он кас мехоҳанд ки тамоми сиру асрори табиатро дар шеър ҷой кунанд. аз ин рӯ ҷанбаи фалсафии ашъори устод лоиқ хеле бузург аст. ҳарчанд ки дар ин ҷо гӯё ки зоҳиран сухан дар бораи арча меравад, аммо муроди шоир чизи дигар аст ки аз байтҳои дигар ман барои шумо шарҳ медиҳам. ин арча барои санги сахту сари кӯҳ худрӯидаасту реша бар шах мондааст. яъне инҷа устод агар ҳамин мисрава нигоҳ кунем, мебинем ки мегӯянд ки ин арча барои санги сахт ки сари кӯҳ бааст, худаш чӣ кардааст, рӯидааст ва шоху барг баровардаасту реша мондааст. ин байте аст ки дар мисраъҳои дигар, дар байтҳои дигар баъд шарҳ меёбад. масалан, дар байти дигар омадааст: ҳоҷат ба касе набурда аз санги сияҳ, рӯзии худаш ба зӯри худ бистондааст. аз ҳамин мисраъҳо аён мешавад ки ҳадафи муаллиф аз тавсифи арча фақат сухан кардан дар бораи арча нест,
بله. балки шоир дар бораи моҳияти ҳастии инсон сухан мекунад. яъне вай ду тоифа инсонҳоро дар назар дорад. як гурӯҳ тоифае ҳастанд ки онҳо бо ақли худ, бо андешаи худ, бо зӯри худ дуруст, бо зӯри худ бо онҳо рушд меёбанд, ба як сатҳ мерасанд. ва тоифаи дуюм ин тоифае ҳастанд ки онҳо ҳамеша ба кӯмаки касе ниёз доранд. онҳо наметавонанд бо фикру андешаи худ як кореро ба субот расонанд. ва агар касе дастгири онҳо набошад, ҳатман онҳо заиф мешаванд, заифии худро намудор мекунанд. ва устод мегӯяд ки ана ҳамин ду дарахт, яке дарахти арчае ки худаш қад меафрозад ва ҳамун инсонҳое монанд ҳаст ки онҳо худ бевосита тамоми душвории зиндагиро паси сар мекунанд ва ҳамеша сарбаланд ҳастанд. масалан, агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба зиндагии худи устод лоиқ чӣ қадар зиндагии душворро паси сар карданд, ё устоди зиндаёд Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Сотимхон Улуғзода, инҳо инсонҳое буданд ки бисёр зиндагини вазнину сангинро паси сар карданд. лекин имрӯз бинед, баъд аз чандин соли марги онҳоро мо чӣ қадар бо некӣ ёд мекунем. онҳо зинда ҳастанд, то имрӯз барои мо хидмат мекунанд. ва ҳадафи лоиқам аз ин шеър дар он аст ки ӯ мехоҳад нишон диҳад ки он шахсе ки бо донишу андешаи худаш, бо заҳмату меҳнати худаш кӯшиш мекунад ба як сатҳ расад, вай устувор аст. устувор дар ҳама ҳолат. бале. хуб устод, ташаккури зиёд. шоир фикру андешаи худро дар ҳусни анҷом чӣ гуна ҷамъбаст намудааст? дар поёни шеър он фикру мулоҳизаҳое ки дар боло иброз дошт, то чӣ андоза ҷамъбасти амиқ ёфт? дигаргунӣ шуд ё дар ҳамин сатҳ ба поён расондааст? устод лоиқ дар банди охири шеър инсонеро тасвир менамояд ки маҳз бо андешаи хуби худ, бо иродаи хуби худ ба як сатҳ расидааст. беҳтар мешуд ман аввал мисраҳоро хонам, баъд инро шарҳ диҳем. ин аст туфайли худ ба худ печидан, ин аст ба чашми хеш олам дидан, ин аст бақои ҷисми соҳиб эҷоз, ин аст ҳузури соҳиби худ будан. яъне шоир мегӯяд ки маҳз ана ҳамин дар худ печидан, азоб кашидан инсонро устувор мекунад ва зиндагии худро инсон бо чашми худ мебинад, оламро бо чашми худ мешиносад, дарк мекунад. бисёр душвор аст андешаи дигаронро ба худ гирифтану аз рӯи он ҳамеша амал кардан, зиндагиро, дуньёро, ҳаётро бо чашми дигарон назар кардан. барои ҳамин шоир мегӯяд ки ҳар инсон бояд андешаи худро дошта бошад, аввал ба худаш бовар кунад. ҳар коре ки анҷом медиҳад бояд кӯшиш кунад ки бе ёрии дигарон онро ба итмом расонад. мегӯяд ки он нафаре ки ба худ боварӣ дорад, вай соҳиби эҷоз аст. яъне эҷоза агар мо маъниша дар луғатҳо ҷустуҷӯ кунем, омадааст ки коре ки дигарон карда наметавонанд. эҷоз дар ин шеър ба ҳамин маъно омадааст. яъне гуфтааст ин аст бақои ҷисми соҳиб эҷоз, яъне бақо ин ҷовидонагӣ аст. мегӯяд ки он нафаре ки худ барои худ мубориза мебарад, он кореро ки дигарон карда наметавонанд анҷом медиҳад, ӯ ҳамеша ҷовидон аст. ба мисоли худи устод лоиқ. ва ӯ мегӯяд ин аст ҳузури соҳиби худ будан. яъне инсон вақте ки соҳиби худ аст, соҳиби худ кадом вақт мешавад? вақте ки соҳиби андеша аст, вақте ки соҳиби амал аст, вақте ки соҳиби касби дӯстдошта аст ва муваффақ аст. вақте ки мутахассис комил мешавад, ҳунарманд комил мешавад, ӯ ҳамеша соҳиби худ аст. яъне зиндагиаш душвор намешавад. ва ман фикр мекунам,
чандин сол аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ маҳз барои ташаккули ҳунармандӣ сухан мегӯянд. Ва ба ҳамин шеъри устод лоиқам хуб таваҷҷӯҳ кунем. Устод лоиқам мегӯянд ки бояд ҳар инсон барои он ки зиндагии осоишта бинад, барои он ки худашро ба ҷамъият муаррифӣ кунад, бояд дар ҳама соҳа мутахассиси хуб бошад. ташаккур устод. дар як шеъре ки ҳар нафар агар онро қироат кунад ба воситаи китоб фикр мекунад ки он аз маъноҳо воқиф гашт, лекин дар он як шеъри соддае ки ба назари оддӣ содда менамояд чунин маъноҳои нозук, чунин маъноҳои фалсафӣ нуҳуфта шудааст, ин аз бузургии шоири зиндаёд лоиқ шеъралӣ мебошад. устоди азиз, барои суҳбати пурмуҳтаво, шарҳу тафсири шеър, изҳори миннатдории аҳли таҳиягаронӣ барномаро мерасонам ва мехостам дар поёни барнома шумо фикру мулоҳизаи худро дар мавриди он ки то чӣ андоза он таваҷҷӯҳи аҳли илм он ба мавзӯъҳои шеъри устод лоиқ зиёд шудааст ва ё кадом мавзӯъҳо боиси таҳлил ҳастанд баён мекардед. хуб, Гулҳаёҷон, чӣ хеле ки мо огоҳ ҳастем, бисёр аз мухлисони лоиқ шеърҳои ишқии лоиқро дӯст медоранд, ё шеърҳое ки он иҷтимоӣ аст, ё ба ҳаёти ҷавонон бахшида шудааст, ва ё шеърҳое ки ба зиндагии ҳаёти модар бахшида шудааст. Яъне модарномаи лоиқ барои онҳо бисёр арзиш дорад. Вале ман бояд қайд кунам ки дар ашъори устод лоиқ маъниҳои бузурги фалсафӣ ҳастанд ки онҳо оид ба ҳамин масъалаи ҳастӣ баҳс мекунанд. масъалаҳои ахлоқӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ, масъалаҳои таърихӣ, масъалаҳои сиёсӣ ҳастанд ки онҳо имрӯз ба пуррагӣ таҳқиқ нашудаанд. ва ман фикр мекунам ки донишмандони тоҷик дар оянда низ ба таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни ашъори ин шоири зиндаёд мепардозанд ва боз аз маънихонаи шеърҳои устод маъниҳои бикру муассирро пайдо мекунанд. ташаккури зиёд. устоди азиз, бори дигар хуш омадед ба барномаи Офтобборон. Ташрифи шумо ба кулли мухлисони барномаи Офтобборон ба дили онҳо гармӣ ва сурур бахшид. хуш омадед бори дигар. саломат бошед Гулҳаёҷон. орзу мекунам ки тамоми мардуми Хуҷанд маҳз ба мисоли ҳамин арча устувор, қавӣ ва ҳамеша сарсабз бошанд. ташаккур. Саломат. ташаккур. зиндагии ман бо ту рӯзи ҳарбае сар мекунам. ман туро чун сарнавишти хеш дигар мекунам. ин ҳама золигариҳои ту бар ман чира нест. гар ту ин дарро бубандӣ, во дигар дар мекунам. менависам шеъри дил дар сахфаи ҳар тахтасанг. дар масофат орзуямро тавонгар мекунам. качҳисобиҳои ту бо ростон беҳуда аст. бо ту рӯзе ман ҳисобамро баробар мекунам. бинандагони азиз, манзури шумо бахши оҳанги шеъри лоиқ. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз ҳунармандони маъруфи вилояти Суғд, ҳалимҷон Салимӣ ҳастанд. хуш омадед мегӯем ба барномаи мо. раҳмат, ташаккур ба ҳамаи тамошобинон. ассалому алайкум. хуш омадед бор дигар. мо тӯли 2 сол аст ки дар барномаи Офтобборон аз ҳофизону сарояндагони маҳбуб даъват мекунем то таби ҳар нафар бинандагони моро болидаву хотирашонро шод созанд. ва мехостем дар барномаи имрӯза бо сурудҳои дилангезу ҷаззоби худ меҳмони барномаи Офтобборон бошед. хуб, мехостем дар оғози барнома мегуфтед мо медонем ки шумо дар факултати санъат ба ҳунармандони ҷавон дарс мегӯед, ба донишҷӯён дарс мегӯед ва то чӣ андоза дар самти фаъолияти худ аз ашъори устод лоиқ истифода мебаред? рости бисёр ашъори
لایق شعری رو یعنی که میخوانم من فکر میکنم که همه موضوعی که استاد شعر گفتند همش در درجه عالی است. معاینش میشود و یش نمیشود گفته نمیتوانیم، زیرا که مثلا بعضا دانشجویان میگن که معلم من میخوام یک سرود به من یعنی که یاد دهید از اشعار استاد لایق شعری باشد در موضوع مادر. چخیلی که میدونیم در موضوع مادر استاد لایق شعری بسیار شعرها گفتند، دستی دعای مادر یعنی که کتاب هم دارند. موضوع یعنی که موضوع فرقی هم ندارد، در کدام موضوعی که نباشد از اشعار استاد لایق شعری می‌آموزیم. تشکر. خوب میشد که به بینندگان یکی از سرودها رو که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآورده شده است می‌سرایید. من تشکر. وقتی که در فکولته صنعت دانشجو بودم از استاد سبق آموختم و من نیز از استاد خواهش کردم که میخوام یک غزل از استاد لایق شعری به من آموزانند و یک سرود میخوانم از شعر از استاد لایق شعری، آهنگ استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان جلیبک نبیف. برای مخلصان خوانده میکنم. مرحمت. روزی روم از دنیا دنیای مرا یابی، در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابی، در دشت و دمن رفتم در خاکی وطن رفتم، دریای روان بودم مجرای مرا یابی، دریای روان بودم مجرای مرا یابید، مجرای مرا یابید. در وضع زمین شعر، در وضع سما بیتی، گفتم به هر افزای مرا یابی، بی جای و بجا گفتم از مهر و وفا گفتم، در محفل هر عاشق این شای مرا یابی، در محفل هر عاشق این شای مرا یابید، این شای مرا یابید. در پشتی غباری که یا توری پرندی ابر، باران چون کند سیم سیم سیمای مرا یابید، سیمای مرا یابید. در هر ورقی شعرم یا هر سبقی شعرم، پق
تقویم دلی گرم و شیدایی مرا یابی فردا به شما آباد دنیا به شما خوش باد فردا کی نباشم من فردایی مرا یابی فردا کی نباشم من فردایی مرا یابید فردایی مرا یابید روزی روم از دنیا دنیایی مرا یابید دنیایی مرا یابید تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمانی برنامه آفتاباران و شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم گشتید. البته در ایجادیات آینده شما پرواز بلند تمنا میکنیم باشد که از اشعار استاد ده ها سرودهای نو به آهنگ درآید و این اطمینان دارم برای رشد ادبیات و برای رشد فرهنگ زمینه مساعد میگذارد. خوش آمدید میگویم باری دیگر. رحمت تشکر. دو رهسازیم و رهپیما من و دریا دو همراهیم و دو تنها من و دریا ز یک سرچشمه ماییم یک سرچشمه کوهی با پایین ها از آن بالا من و دریا با تمنای سعادت روزگار تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خدا حافظ.